Wasiat, iya mangga. Ini keluarga besar Besan ya, Pandin, laki-laki. Keluarga besar Ayo, ayo, Arset yang punya dimodalin kok, penambangan. dimodalin. Ari Asik. Aikin yang punya Pulau Gebang. Bos penambangannya naik dong. Ayo, bos penambangan. Pindah-pindah we nuju naon. Mapai jalan satapa ngejuk-juk ke Cilembur tepali reka capek sama babi naik ojek hujan angin dar-dar gelap taya pisan keriuhan sana jarak na gambrot tepat doli ajeng teuing nu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rika lengok mawar bodas kebangun jadi impian segantian wa gagal kembang kasayang boga bari ke asa hoream lempangna kakalayangan dari sawah tiang gelap ke kepikir di tadina anjen ulah nyari huntu lantaran tacan pasini teang anu amis-amis sarupani rangga gelis Hey, Bu, keluarga besar Panambangan. Mama siapa mama namanya? Ada nggak mau mama siapa ini? Mama siapa? Mama Okta yang cantik. Mama ini mama. Ini Ibu Besan ya? Ibu Besan ini? Iya, Ibu Besan. Ibu Besan. Asik. Ibu Besan. Lagi dong, Bu. Ujung. Hey. mau dong Aduh, Ibu ada. Oh. Hamapai jalan satapak ngajuk-juk ke Cilembur tapali reka capek sebab aya nu dibere hujan angin dar-dar gelap taya pisan keriuhan Sanajan awak rami jut. dapat duli kajeng teuing Lagi dong mama. anu penting mah asal nepi ke tempat anu dituju rek ngelengok mawar bodas
Doli kajet teuing anu penting mah asal nepi ka tempat nu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian suget teh moal gagal kakang teh aya nu boga Bari ki asa horean lempeng nak kakalayangan. oh di sana dia kalah oh kapikir di tadinya anjeun ulah nyari huntu Sanajan tajan pasir Eyang anu amis-amis sarupane krang dagelis. dari sana dia kalah dong kapikir di tadinya anjeun ulah nyari teh Lantaran tajan pasini neangan pipayung kita neangan pipayung kita lagi enggak? Apa? Eta suara nang belanja di mananya?